rakkateni bochaati esa mingo tu rakkate Deutsche Panzer, türkische Armee, Deutsche Panzer, türkische Armee, alle Besatzer. Und jetzt lasst uns lautstark noch einmal ein solidarisches Zeichen an die Kräfte, die in den letzten Tagen und Wochen völkerrechtswidrig durch die türkische Luftwaffe bombardiert wurden in Südkurdistan und in Rojava. Hüji, Berfadana Kurdistan! Hüji, Berfadana Kurdistan! Kan Saudi Arabiyaa keessa jiranii baatii meeqa guutuu feestaalii kanaan gubaa oowwa san keessaa mukayyafa irraa dhaamsanii kaan lubbuudhaan bahaa kaan dhukkubsataa kaan beelaan dhumaa waan jiraniif obboleeyyan kiyya viidiyoo kana rabbi jechaadhaaf duutu na godha. Keessaafuu warri biyya Arabaa jirtan sheer walii godha. Obboleeyyan kiyya baay'ee miidhamaa jira. Daa'imni keenya achitti balaaxa irratti du'aa jira. Shamarran balaaxa irratti du'aa jirti. Durillee laayivii seenanii sagalee dhageessifachaa turan. Kunoo feestaalii zubaalaa kana riyaala 20 bitanii yeroo meeqa irraa guuran jechuudha. Balaaxa irratti rafaa jiran jechuudha. Akka isaan dubbatanitti kaleessaas arraas baruus sagalitti mana kamaalitti walitti dhufnee afaan shaniidhaan mana hidhaa keessa rakkoo jiran maaliif bilbila gitaaraa gubbaa malee waan hin qabne jechaaf achirra dhageeffachuu dandeessan jechuudha. Obboleeyyan keenya dhumaa jiran. Reefki hanqaa achi keessatti ajaa'uu achi keessa taa'anii irraa namni reefka irraa baasuu dhabee jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya xiqqaa guddaa asoo hin jenne ummata keenyaaf sagalee haa ta'an. Mootummaa keenya, imbaasiin keenya yoo karaa baneef nuti tikeeta qopheessinee jirraa fi waallee waraqaa qofa qopheessinee jira. Foormii yoo guutanii dispaaseen baheef nuti harkatti akka hin bulchinu jettee mootummaan Suudii. Amma rakkoon bakka jirtu imbaasii Itoophiyaati. Kaleessa lolaat ture, rabshaat ture, koronaat ture. Arroo maali rakkoon? Kan tiktookii isaa eega folowara guddifate ijoollee biyya Arabaa kana gaafuma rakkoo isa jalaa dheessuun kun egaa maali akka inni gaariidha garuu bar amata dhibba hin jiraannu addunyaa kana warri irra caalaa nama folowarri isin itti guddifatan ijoolluma Saudi Arabiyaati fi ijoolluma biyya Arabaa kanaati. Piliis guyyaan takka taphni isinirraa hafuuti. Maallaqa asoo nyaanneetu gachiiste irraanii duutaati. Piliis warri folowara guddaa qabdan keessaafuu namni hin qabnes feestaalii kana uffadhaa. Daa'imaas uffisaa. Dubartiinis hijaaba gubbarratti uffadhaati ummata keenyaaf sagalee ta'a. Dhiirtiinis feestaalii kana duula feestaalii kana sagaleen haa dhagahamu. Uummanni keenya mana Saudi Arabiyaa keessatti arginu karjii, shumeezii, kamishmiseetii. Meeqaan lubbuun guyyatti bahaa jira. Reef kallee keessaa baasuu diddan jechuudha. Nuti uummata akkasiin hin godhuu hin dandeenyu jaalii. Diyuuti naa godhaa piliis. Galatooma. Rabbiin isaan haa gaafatu. Kanaafiyyuu lammii kiyya sagalee nuuf ta'a. Gaafa nuti duune nuun boo'ina. Akka gaafa lammiin keenya sanaa magaalaa sanaa keessatti dhufe boo'aa turtan nuuf hin boo'ina. Har'a osoo lubbuudhaan jiru sagalee nuuf ta'a. Namni har'a na duuba akkanatti boo'aa jiru kuni har'a obboleessa kee yookaan abbaa keetu as keessa jira jecha. Rakkoo bakka kana namni arguu danda'u nama bakka kana jiru malee nama biraatii miti. Arra waan kiyya na arsee yookaan miira biraa keessa na galcheeti miti. Abbaan kiyya akaakayyuun kiyya na wajji hidhameetiniin kubzii takkitti nyaatee jiraachaa jira. Ati garuu garaa guuttattee bulaa jirta. Lammii keetiif sagalee ta'i. Seenaan itti si gaafata. Maali har'a sagalee nuu ta'a. Mootummaa keenya biraan nuu ga'a. Abbaa qaamni ilaalu birallee nuu ga'a. Nuti safaraan qabnu, imbaasii hin qabnu. Rakkoon keenya maali? Rakkinni keenya maa inni? Gaafi nuti qabnu akka nagaan kara biyya keenyaa gallu nu taasisaa. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, warri seerri kana waan kana hordoftanillee nu hordoftanii akka kara biyyaa gallu barbaanna. በበለጠ ደግሞ ኦሮምኛን ለማሰሙ በአማርኛ አደግምላችኋለሁ።
እና በጣም እየሰቃየን ያለ ነው። እኔ ዛሬ ማወራ ነገር ራሱ የለኝም። በጣም አፍረናል። የኛ የኢትዮጵያ ችግር ምንድነው? ሁሌ በአመት ማልቀስ አለብን? ዛሬ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው እኮ 2 አመት እና 3 አመት የታሰሩ አሉ። ምክንያቱ ምንድነው? የታሰሩበት ምክንያት ምንድነው? አረ እንግባ ወደ ሀገራችን። እንደዚህ መቀጣት ስደትን አጠፋን በእርግጠኝነት። ይሄ ስደትም እንደዛም ከተታሰበ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይንም የኢትዮጵያ ሰፋራና ይሄ አካል የሚመለከተውም እንደዛ ካሰበ ይሄ በዛ አይቆምም። ስደት የሚቆመው ይሄ ወጣት ወደ ሀገሩ ይግባና በህጋዊነት ኢንተርናሽናሊ ቪዛ ተሰርቶለት እንዲሄድ ይፈቀድለት እንጂ ዛሬ ይሄ ቂጣት አይሆነንም። እኛ ሰው ሀገር ውስጥ ይሄው ለሊቱ ነው እንደዚህ ያላብኩ ያለው። ይሄው ላብ ነው፣ ውሃ አይደለም፣ ውሃ ታጥቢ አይደለም። ምንድነው የኛ ስቃይ? በአመቱ ማልቀስ አለብን? አረ ስላለችኝ አንድ ሀገር፣ አረ ስለ እስላሙና ስለ ኦርቶዶክሱ አረ መላበሉን ለአዲስ አመት ትገባላችሁ ተብለን ዛሬ ሳንገባ ቀርተናል። እስከ ዛሬ ድረስ ግን በሙኩት እንገባለን ብለን ስንጠብቅ ነበር፣ ግን ሳንገባ ቀርተናል። ምንድነው የኛ ከ60 በላይ እንዳለም ስደተኛ ሳውዲ ውስጥ ይገባል። እነ ፓኪስታኒ፣ ባንጋሊ፣ ሶማሌ፣ ሱዳኖች ይመጣሉ። ግን እንደኛ እዚህ ውስጥ የሚታሰሩ የለም። በአመቱ የኛ ማልቀስ አለብን። ችግራችን ምንድነው? ሰርተን ለመቀየር እንጂ ከፖለቲካም ከምንም ነፃ ነን። ትላንትና ኢትዮጵያ ለችግር ሲደርስለት የነበረ ዛሬ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚገኘው ወጣትና ወጣት ነች። ዛሬ ግን ወዮ የሚለን ሰው አጣን። እኛ ወገን አጣን፣ ደራሽ አጣን። ስንት ሰው እያለ ደራሽ አጣን። አገራችን ላይ ባለ ሀብት የለም፣ የሚያወራልን ሰው የለም፣ የሚደራደርልን ሰው የለም። ወይንም ያ ችግር ካለ በሚዲያችሁ ግለጡልን። እኛ ያለ ማስገባት ችግር ካለ በሚዲያ ሶሻል ሚዲያችሁ ላይ ግለጡልን። ተስፋ ቆርጠን እንቀመጣለን። ይሄን ነገር መላበሉን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙት ውሸተኛ ነገር የሆነውን እንዳትለቁ፣ ያለፈው ቪዲዮና ያለፈው ሱራዎችን ፖስት እያደረጋችሁ በሳውዲ የታሰሩት እስረኞች እየገቡ ነው እያላችሁ ነው። የለም አልገባንም። ማን የገባ? ዛሬ ፎርም ሞልተን ስንተኛ ወሬ ነው? እኔ ዛሬ ስንተኛ ወሬ ነው? 2 አመት ነው የታሰርኩኝ። ከዚህ በፊት እንደዚህ በማውራታችን ቀድያ ታስረን ወጥተን ዛሬም 2ኛ አመቴን ጨርሼ ልገባ ስል መግባቱ ቆሞብናል። ስለዚህ መግባት አለብን። ይሄው ከኋላ የምታዩት ይሄ ሁላ ጎረምሳና ይሄ ሁላ ወጣት አገርን የሚፈጅ እንጂ አገርን የሚፈርስ አንድም የለም። እዩት። ይሄ ሁላ ወጣት እዚህ እንዲስረክስ ምን ይሰማሃል? ይሄ ኢትዮጵያነትን አሰማህም? ዛሬ ካልተሰማ መቼ ነው የሚሰማ? የሶሻል ሚዲያ ባለቤቶቹ ደግሞ የሳምንቱን አጀንዳ ፈልጉ። ለህዝብ ድረስለት። ሚዲያ ለህዝብ ጥቅም መጀመሪያ ትደርስበታለህ። የሳምንቱ አጀንዳ ሳይሆን ህዝባችሁ ከዚህ ተጭኖ እስኪገባ ስራችሁና አጀንዳችሁን አድርጉላችኋለሁ። በቀጣይ ትግረኛ የሚያወራ ካለ ይደግምላችኋል። እኔ ወደ እነሱ ጋብዘዋለሁ። በትግረኛ አውራ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فرم كدرجن لأن أنت للسوشيال ميديا مالتنا للسوشيال ميديا لما رجعت الناس فرم برجبرنا مالتي داخلهم كرجعوا كسب خزي فرم داغورنا يعني فرمي داخلهم كرجعوا يدغورنا ልዩ ስሜት ውስጥ ገብቶ ነው እና ይሄን የሚያስለቅሰው ምቾት ሳይሆን ዛሬ እየተደረገብን ያለ ነገር ነው። ዛሬ እኛ ሀገር ያለችን ሰፊ ሀገርና አብይ አህመድን የመሰለ መንግስት እያለን ዛሬ እንደዚህ ሲቸግረኝ እኔ እንደ ወጣትነት አፍሬበታለሁ። ምርጥ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ አለች። ምርጥ የኢትዮጵያ ህዝብ አለልኝ እያልኩኝ ዛሬ የእምነቱ ባለቤቶች ዝም አሉብን። ይሄ ወጣት ቤተክርስቲያንም ለመስራት ሆነ ለመስጊድ አንድ ቀን ቆሞ አያውቅም። ራሱን ብቻ ለመቀየር ሳይሆን ሀገሩንም ለመቀየር ነበር። ዛሬ ግን ቻንሳችን ይሄ ሆኖ ቀረ። አረባካችሁ ዛሬ እንደምታዩት ይሄ ላብ ቀረብ አልጎ ስልኩ ይሄ ላብ የምታዩት ሙቀቱ ነው። ከዚህኛ ወር በኋላ ደግሞ ብርድ ይገባል።
አረበናታችሁ ቶሎ ይሄ ብርድ ሳይገባ አውጡን። እኛ ተስፋ በአዲስ ዓመት ስፖንሰር ተደረገ ወደ ኢትዮጵያ እንገባለን ብለን ተስፋ ነበረን። ግን የት እንገባለን? ማንም ያስታውሰን ጠፋ። አረ ስላለችን አንድ ሀገር ኢትዮጵያ አራ የእምነት ባለቤቶች ሼኾችና ቄሶች እንደዛም ይሄ አካል የሚመለከተው ድምጹንልን የሶሻል ሚዲያ ባለቤቶች አስማችሁን ጠቅሳቸዋለሁ። አገር ቤት ያላችሁም እና እሸቱ እንደዛው ማስተር አብነት የተለያያችሁ የሶሻል ሚዲያ ትልቅ ሚዲያ ያላችሁ መከለላ ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ ድምጹንልን ዛሬ ይሄው እንደምታዩ እንደዚህ ያልበላብ ነው። እኔ ዛሬ ስለ ራሴ አይደለም ማወራው። ዛሬ ስለ ራሴ ሳይሆን ስለዚህ ሰው ጨንቆኝ ነው። ስንት ሽማግሌ ከኔ ኋላ አለ። ስለ ራሴ መቼም በፍጹም አይጨንቀኝም። እኔ ወጣት ነኝ፣ ሁሉን ነገር መቻል የምችል ሰው ነኝ። ግን ዛሬ ከትልቅ ሰው ጋር ታስሬ ወላሂ ቢነግራችሁ ወላሂ ሱመ ወላሂ ትልቅ ሰው ከኔ ጋር አለ። ለኔ ሀያት የሚሆንና አባት ለኔ የሚሆን ከኔ ጋር አለ። ግን ይሄ ሙቀት ስላልቻለ ቀረጣ ዛጋም ካሜራም ስላለ ልቀርጥ አልቻልኩም። ይሄን ቪዲዮ ማንኛውም ሰው ስታገኝ ሼር ሳታረግ እንዳታልፍ ትጠየቅበታለህ። ይሄን ቪዲዮ ሼር ሳታረጉ እንዳታልፉ Kanaafje jobboleeyyan kiyya viidiyoo keenyallee sheer godha warri sooshaal miidiyaadha galata guddaa nu biraa qabdanii Mubaarak Musammaa tanaan durallee gama adiyootiin sagalee kiyya hedduu sheer gootee hanga safaran nu bira dhuftee foormii guunnu takka geenyee jirra garuu foormii guunnee arra baatii takkaa fi wayi keessa jirra kanaaf jecha ammallee nu ifatina sagalee nu ta'a nuti obboleeyyan keessanii nama abbaa keessan ga'u as keessa jira nama akaakayyuu keessan fakkaatu nu keessa jira arra kakkatti miiran na dubbisiisu kuni rakkoo mataa kiyyaa qofa odoo hin taane rakkoo nama gurguddaan wajji rakkachaa jiruuti hanqina nyaatatu jira dhukkuba daddabaraa jira dhukkuba akka TV akkasuma saayinasii fa'aa jira kanaaf jecha kabbu godhiga kanaaf jecha obboleeyyan kiyya rakkoo baay'eerra jirra sagalee nuufta lammii kiyya sagalee nuufta warri sooshaal miidiyaa kaakka maakii oroodha kaakka nasriyaanolee kaakka asliidha hundi keessan viidiyoon kun yoo isin ga'e sheer akka nu gootan oromummaa fi amantaa walitti qabnuun isin gaafadha yaa obboleeyyan kiyya hamaana rabbii isinitti haa taatu ani akka mataa kiyyaatitti wallahi baatii arafaa akkaan umraa godherraa na dhukkubeennaniin of sallamee dhufee garuu galli hin jiru bakka kanaan jira jecha baatii ramadaanaa umraa godheetiin bakka kana seenee baatii ramadaanaa fedhii kiyyaan gala jireennaan of qabsiisee bakka kana dhufee fedhiin galuunii miti inni na dura waggaa lama hidhamee arras keessatti hidhamaa jira kanaaf jecha quuqamni ummataas jiru kana quuqama keessan haa ta'u firummaa fi obbolummaa walitti qabnu jecha viidiyoo keenya sheer nu godha abbaa qaama dhimmi ilaallatu biraan nu gaya hadaraa oromummaa fi hadaraa amantaa walitti qabnu isinitti dhiifanne abbaan qaamni kun ilaalullee itti gaafatama imbaasii yookaanu safaraa Itoophiyaa internaashinaali yoonoo leencoo isallee gaafii irraa qabna gaafiin keenya nu haa deebi'u nagaan kara biyya keenya akka deebinu nu haa taasisanii safaraan keenya kaleessa waggaa bara